Сайн уу? Тэгээд өнөөдрийнхөө блогийг эхлэх чинь өнөөдөр Harry Potter-ийн үргэлжлэл буюу Harry Potter and Principal Stone-ийн 6 дугаар хуудсыг унших болно. Charter-ны The Boy Who Lived 6 дугаар хуудсын үргэлжлэл. As he pulled into the driveway of number 4, the first thing he saw, and it didn't improve his mood. It was a tabby cat he spotted this morning. It was sitting on his garden wall. He was sure it was the same one. It makes a marking around as shoe, said Miss Dizzily loud. The cat didn't move. It was give him a strange look. Was this normal cat behavior? Said Miss Dizzily wondered, trying to pull himself together. He let himself into the house. He was still determined anything to his wife. Miss Dizzily had a nice and normal day. She told him over Miss dinner all about Miss Next Door problem with her daughter and how Diddley learned new word. Shan't Miss Diddley try to act normal when Diddley been put to bed? He went to living room in the time to couch. The last report on the evening news, and finally bird watchers everywhere have a brutal day. Nation owls have been behaving very usable day. All the thought owls normally hunt at night and are hardly ever seen daylight. They have been hundreds of the signs of those birds flying every direction since sunrise, except are unable to explain why the owls suddenly changed their sleep pattern. The news reader allowed himself a grin. Most mysteries. And now over to Jim Misgriff. With the weather going to be any showers of the owls tonight, Jim? Well, Ted said, Waterman. Waterman. I didn't know about that, but it was only the owls that have been act oddly today. Werewolves as far apart as Kent, Yoshikara, and Yorkshire and Dundee have been phoning in telling me interest of the rain. I promised yesterday they had downpour of shooting stars. Paris people have been cleaving night eerily. It's not until next week, Volsk. But I can promise a wet night tonight. Mr. Silly sat froze in his armchair, shooting stars all over Brainteen. Owls flying by daylight, mysterious people in the cloaks all over the place, and a whisper about Potters. Mr. Silly came into the living room carrying 2 cups of tea. It's no good. He did have to say anything to her. He cleared and throat nervously. Uh, Pretend, dear. Have
You haven't heard from your sister lately, have you? Asked he had excited. Miss Diddley looked shocked and angry. After all, they normally pretend she didn't have a sister. No, said she sharply. Why? Funny stuff on the news, Miss Diddley mumbled. Owls shooting stars. And there are lots of funny-looking people in the town today, so sharped Miss Disley. Well, I just thought maybe it's something to do with, her lot. Miss Disley spat her teeth lips. Miss Disley wondered whether he dared tell her he did hear the name Potter. He decided he didn't dare. It just he said as casually as he could. Their son, he did about diddly age, wouldn't he? За ингээд англи хэлээр 6 дугаар хуудас болон 7 дугаар хуудсыг уншиж дуусгалаа. Одоо би та бүхэнд монголоор нь орчуулж өгөх болно. Later Damsley Harry Potter-ийн авга ах орой ажил тарсны дараа гэртээ ирэхэд анхны харагдсан зүйл нь нэгэн муур байв. Тэр өглөө харсан яг тэр муур. Одоо ч мөн тэнд сууж байлаа. Тэр муур цэцэрлэгийн хашаан дээр сууж сонин зүйлсийг ажиглаж байгаа мэт байв. Зайл гэж ноён Disley ноён хэлв. Гэвч муур хөдөлсөнгүй зүгээр л түүнийг хөдөлгөөнгүй. Анхааралтай ширтэж байлаа. Тэр үдэш ноён Disley хэвийн нэгэн оройг өнгөрөв. Эхнэр нь хөшийн охины асуудал хүүгийнхээ шинэ үг шант буюу үгүй сурсан тухай ярьж бүгдээрээ хоололжээ. Хүүгээ унтуулсны дараа Disley телевизийн мэдээг үзэхээр суулаа. Хөтгүүлч ингэж хэлв. Өнөөдөр шөнийн тэнгэр маш сонин байна. Шөнийн шувууд өдрийн цагаар бөөнөрөө нисэж байв. Энэ юу учрыг болохыг мэргэжилтнүүд тайлбарлаж чадахгүй байгаа аж билээ. Тэрээр цааш нэмсэглээд хэлв. Мөн цаг агаарын мэдээчид одооноос эхлэн гэрэлт одны бороо үргэлжлэх талаар ярьж байв. Тэгтээ ноён Disley ноён гинэт сэрэмжин бодлоо. Шөнийн тэнгэрт буух одны бороо нисэж буй шар шувуунууд энэ бүхэн ямар нэгэн эр шидийн юм биш байгаа даа. Гэхдээ эхнэр нь хоёр ширхэг аягатай цай барин орж ирлээ. Disley ноён түүн рүү сандран байдалтай харлаа. Петуния чи ихжээсээ сүүлийн үед ямар нэгэн мэдээ сонссон уу гэж асуув. Эхнэр нь ууртайгаар харлаа. Тэр үргэлж эгчийнхэн тухай ярихаас хийдэг байв. Учир нь тэр эгчийн Хогвартсийн эд шидийн сургуульд сурч байсан. Harry Potter-ийн ээж нь байлаа. Үгүй шүү. Тийм юм яриагүй байна гэж хатуудуутай хэлв. Disley ноён шинэ цайгаа ширмэнгээ бодон Potter түүний хүү бас өнөөдөр ийм сонин зүйлийг анзаарч байгаа болов уу? Ингээд бид нар 7 болон
6 болон 7 дугаар хуудсыг ярьж монгол болон англи хэлээр нь ярьж өглөө. Тэгээд дараачийн хуудас болох 8, 9 хуудсуудыг одоо та бүхэнд ярьж өгч байна.